Kiharo-ini kia Nebure gicigo-ini kia Manyata kaunti-ini ya Embu, athuri a kiama matanyihire 30,000 nikuo macemanitie na munini wa President Kithure Kindiki na kumutambura ta mutongoria wa kirima na nyingi kumukindira ta uria mwagiriru muno gutirithia President Ruto itena-ini ria keri. Athuri aya a kiama makirikia kumbura mbiri ya unduire nake Kithure Kindiki arika kuo kumbura mbiri ya uteti amierekeirie kuri mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua akimwira ndekumuhe kanya kuhingica kirima. Kindiki augite Gachagua ndari roho wa urumwe wa kirima kuona ona riria weta munini wa President ekumutambura na kumwita muru wa nyina. Gachagua esiragia aramwita uguo ni kumwenda akehanda na mwitio na mwitotoro o riria Kindiki augite amwitaga uguo ni itio ta cia ciana ciumite ndemwe. Kwa hivyo ukisikia na kuita ndugu yangu, sio ati na kuogopa, sio ati na kupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Munini wa President augite Gachagua ni amerire mutugo wa kuhuthagia andu aria angi o riria we ni musasana muno uteti-ini na tiga kwigutha githuri ndari na maingi ekeire muingi wa bururi na gwata wa kirima akiringithanio na ateti na atongoria angi kuma kirima. Kwa hivyo wewe Rigathi, you are a very small time politician. Uko kidogo sana kwangu. So I will deal with you. My brother, I promise you I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. Kithure Kindiki oho ni anyururitie ateti aria maraitira matagiturwa kia munini wa President akimera mehangie gwetha iturwa ingi amukiu kiri na mwene. Mimi nakubaliana na wale wamesema ya kwamba the position of the deputy president is not vacant. Haiko wazi, iko na mwenyewe na imekaliwa sawa sawa kwa niaba yetu sote wananchi wa Kenya na kwa niaba ya jamii zetu sote. Munini wa President ninge ni akaneti ateti kuma itherero ria kirima aria makoretwo makiaria ciegie kugayukania kirima. Kindiki agiteterithia ati kirima ni kihandite na gitireturanio na kiri na mugambo umwe kurugama na President William Ruto kuona we ni ukoretwo agitungata muingi wa kirima na ngoro emwe Muroro kiama. Kwa hivyo mimi nauliza ndugu zangu wanasiasa, tungoje tu tuwe na time kidogo. Haijafika hapo. Labda wakati tunafika mwisho wa mwaka tutakuwa tunaangalia hali ya anga vile inakaa. Ngiribotera Inooro TV Getu Wangari Maria wa Muigana. Mwenenyaga gitera bururi uyu